chính em tăng chỉ bỏ balai keng hấp kia cả linh cột yaki an la bo u brengi pen kulmar kay hang ta chính em ka chân cha MP के चला शाह राज्य सभा ओ डॉक्टर WR खारलुखी उलथो शाह मंत्री रंगबा बांथुंग डाक कन्हुन तो कित balai lut halor ka jingkeno persya ya ke MPSC bat kenturu ban pendep hapo shibnai habakren sha kilat pathai kubor na kaliang o Dr. WR Kharlukhi ulong ba ka Supreme Court kalapan mi hukum ba prapeu ponsan kimax ha ki civil service exam dai ban long na ka writing test bat khatat ponsan marks kadai ban long lang ba ka personal interview ulong balale yakani namar ba kadon ka jingle butu ha Assam Public Service Commission APSC ha ka ba ucerman ka Assam Public Service Commission udang don hapo patok hadu menta bat ladayat kat kum kani karai jong ka kachari onom don banut banle butu haba penpau ke jins nyukhia ya ka jin keno kelum ya ki record ke MPSC o Dr. WR Kharlukhi ulong ba ka kurim jong uru kadai ka record hapo ke MPSC ka kong Korina lengdo bat udon jingkta lada kami kum kani ke jin keno bat kenturu ya ki ba keno bakin kdeubet ya kita ki bale om dak ba syukuno lut kat ya badon ngidai ban wat benia om ban syukuno kelum ngan tho sha menteri rangba bantung ye ke jing tokit ka ba tokit da ke judicial inquiry bat ban pendep hapo sibnai ladala la ong Dr. WR Kharlukhi ladalap ba ikurim jonga idon benta hakakam beman ngan ino ya kakam MP marmar la ong Dr. Kharlukhi shu Dr. Kharlukhi ulong ba kat kum ke jing tim jongu ladadon kanu ke jing le thok namar ladadon ki bale kin poi shong patok ulong ru balada ke jing tokit kalap bak kurum jong u kadon kti ha ka bale thok ha ka ba penrukam lang ba ka MPSC un hiar shukino kumu MP hapo shisni